ketahuilah esok itu bukan dua aja jalannya, berdoa dan berusaha. Dan kita kan itu nak tahu dah. Berusaha aja, berdoa, ikhtiar dan doa. Dan kita dua nak tahu. Nyo tiga sebenarnya. Nang ketiga panjang undang esok itu. Contohnya apa? Nasakai tombi dalam toko wali guru. Kau masuk ayu ke telinga. Bapa cara mengaluan akan tak bertuntun-tuntun aja begitu dah. Dituntun-tuntun sehari semalam aja keluar. Diambil aja teh. Dia dipancing bau serjangi. Dah itu. Mungkin dia mencuba gitu. Arti apa kok gambaran dek kita. Esok kita datang undang inyo tiba kawa. Ojo kita magi. Kalau kita manganya melaka kiun kita otomatis ikut magi. Alam tu pemain di guru. Kamari atau wilau mu yang dilapik kan dah dok. Jadi saruk. Cuba ada ke sini lah. Otomatis ada nak kenia apa? Dalam satu orang ada. Tangan pun berjalan nyo dak itu aja doh. Nyo tak tahu kaki sekali kenya sekali. Lenggang waktu kau rancak. Undang besok itu datang. Man alladhi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Apa makna bahasa siapa nak mau magi piutang kata nolak. Man alladhi yuqridullaha siapa nak mau magi piutang kata nolak. Masalah zikrullaha qardun hasanah kanyo balik jona elok fayudha'ifahu lahu ad'afan kasiro kanyo palipek gando nan banyak nan elok tadi sudah elok rancak banyak balipek bagando balik dah Allah. Al-Baqarah 275. Wallahu yaqbidu wa yabsutu. Allah lah nama nyompiin ke soki orang. Allah nama lapangi ke soki orang. Ancamannya Allah nama lapangi, Allah nama nyompi ke soki orang. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Dan kepada Allah kita kembali. Tiba di kita apa gaya bu? Disuruh laki bemoli boleh keluar tanah. Tu ada orang tak selokan. Oh mungkin korang sabil, korang irak-iran enggak. Kecuali piti tu lantak tu tolong periwak mengakuang selokan pulau. Dia anak sobuang Mangan tutui enggak bunyi peluru kecek dapat laki lah. Kau nampak yang bedo di kita. Di kita ada ayat kita ada ayat Tuhan ada ayat kita nyokot sedok kate nama lo. Iya nya. Dah itu. Ubah lalai do. Ubah lalai. Bilo kabalo piye. Nana tena mau manusia dapat ome sekodang guguk na intan sekodang gunung mesamo minum air lawi makin diminum makin awi awak saraka lombok tomak rakui bilo kabalo piye. Dah pernah belum biar? Allazina yunfikuna fi sarra'i wad dharra'i kata Tuhan. Orang nak menafkahkan hartonya dalam keadaan lapang dan dalam keadaan sompi. Si kayu basi loka 1.000 itu dak mangga sampai mincin-mincin ada. Dak kupak subi roto ya deh. Tapi si bansek nyo kumpul-kumpul na 1.000 tuan. Kamain dah sama pahala itu Allah bagi pahala sesuai dengan susah kepayahan kita. Si kayu dah payah wah, dah lebih 1.000 dah. Tapi si bangsa sehari benanang kuliah hari bertarak ada mencari piti 1.000 mah. Apa lain pahala itu mah? Orang kaya pegang muka, orang bangsa pegang muka. Sama dapat dah balain. Lain pahala itu. Nyo Allah bagi pahala sesuai jo kepayahan kita melakukan